vrag je ovo? Ček, to nije spavac, ili jesu? Koji vrag? Pozdrav svima! Kako ste, šta ima? Moje ime je Laura i dobrodošli u novi klip. Danas u ovom klipu ću imati reakciju, bože ne. Danas ću raditi probaj da se ne pomakneš. Ili probaj se ne pomaknuti. Nazove se uživati i idemo u video. I prije nego što počne video, pozdrav dobivaju Kenji, Mustafa i Luka. Ako vi želite pozdrav u sljedećem klipu, ne zaboravite ostaviti like. Pretplatite se dalje ako niste, uključite notifikacije i komentirajte hashtag Burekarmi. Nazove se uživati i idemo u reakciju. Pa evo nas u izazovu, to jest reakciji da se probam ne pomaknuti. Pa napisat ću trajnu tumu. Zato jer to je na engleskom više da što dobro. Pa ajmo krenuti u izazov. Znači igraju graničar. Fajno. Mogu se kladiti da će lopta pogoditi ekran. Znači ne smije se pomaknuti. Ne, koji vrag je ovo? Ček, to nije spavac, ili jesu? Koji vrag? Da li vi vidite ovo? Brate. Ovo je for, rekao se bojim visina, probala bi stati na kraj zgrade. I igra jojo, stvarno. Dobro, sad skaču. Pa nadam se da se živjeli ovom videu, ako jeste ne zaboravite ostaviti like. Znači ovo uopće nije bilo toliko teško. Nadam se da ste uživali i vidimo se sljedeći put. Ćao!